Menta ngadon kanjing pebra ke bakor pang na kami khalia polis halor ka recruitment process ke barang ya syakmat ma. Badia kani ka notice la penmi haga lai tarik April ada jarar peu san. Ke recruitment ke Central Recruitment Board yang kami khalia polis kalau penmi ya ka notice ma. Jongki kato katne ki candidate kalong doubtful but questionable. Ki rollman number jongki bala dem ban bu haka official website jongki Meghalaya Police. Kadau ka bala pendong ya kane kadai namar bagi kot kisla ne ka eligibility jongki ne ki candidate kilong jing kidon jing kili. Kumta la withhold chua ya ka participant jongki hadu bagi la ai ya ka jing chai ka babiang. Lada pidon haka thup jongki rollman number bala bu hapo pidon sipo sngi nadu kasngi bala penmi ya gane ga notice ban one I jing penshai ha office jongka CRP hakipot rekam jongka nada pemban I jing chai hapo kapot bala degbu on sim bapi la reject but cancel no ya gane ga recruitment process. Kumta nga kerpat epi bepinwan hakane kapor bala bu ma cipo terik nadu ka ne kasngi. Dengan peni yakini ki roll number ma kiba dan kam ban report chakan nega CRB sampai kini kidiki roll number kiba dan kam ban report chakan nega office jongka CRB. Hangni RR not real a san not RR not R lai new khandai RR real not khandai R lai RR not lai kan sao san sao prasan bat hangni kibun ma sechak hi yo le se jong phiru udan hangni pai bha sechak pha ma. Kenal ya kan ik notice la penmi ha kalai tarik ubnai ba April arjar pho san bat ki ai por si pho sngi kata kalong pihap ban lei penshai haka office jongka CRB haka hapo haswa ka kalai tarik ubnai April arjar pho san tangum tahi plesipun.